الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه لنا أبا ذر، يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما بعد، فأيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم أولا وأخيرا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تبقى، فالدنيا دار لمن لا دار له. أيها الأحبة الإخوان المغاربة السادة، أعتذر إليكم كل الاعتذار. أريد أن أترجم هذه الآيات في لغتنا المحلية. عندنا مشكلة سياسية حاليا في البلد، أريد أن أوجه الإخوة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude o wiyeteeɗo Allah mo maraka fuɗɗi o marako haaɗi, ko fa'alu lima yurid, koko faala wo o waɗata. O inni ka deftere makko woyni himo jonna laamu ngun kala on mo muyani. O jonnata laamu dey wo on mo yiɗi. tu'til mulka man tasha, himo jonna laamu ngun mo muyani jonnugol, ɗon ko jonnugol. wa tanzi'ul mulka, himo jatta, himo wippitana ko wiyete kadi laamu mimman tasha, e juuɗe kala kadi on mo yiɗi. wo himo teddina on mo yiɗi, himo jasina kadi on mo yiɗi. wo koye juuɗe makko moƴƴere nden fof woni. wo o wiyeteɗo Allah e dow kala hunde khadirun ko wawɗo. musidɓe julɓe tedduɓe, enen ɓiɓɓe lagine en wawi hande kadi ɓurtugol gomɗingol o aya ɗo kadi. laamu koye juuɗe hombo woni, wallahi koye juuɗe Allah woni. fewndu o ittaɗo ɗo laamoto, hay goto sikkano ko sifa oɗo laamoto e hoore ɓiɓɓe lagine. fewndu ko Allah yewtimo ɗo, jaɓiti laamu ngun e juuɗe makko, goto sikkano kadi fewndu ɗo wallahi pellete o wawa iwgol. ɗum no hani en ɓeydangol iman, ɓeydana en kulol Allah, ɓeydana en yongitagol e hoore subhanahu wa taala, hara en yongitaki e hoore bani adama. sa weltini Allah, Allah weltiyante. sa haɓɓitiki a weltina yimɓe ɓen, a wata weltingol yimɓe ɓen fof. kono si a weltini Allah, Allah kanko ko o capable weltingol yimɓe ɓen fof ha ɓe weltanoma. musidɓe julɓe tedduɓe, du'aji ko tori ɗen kon Allah jaabiniɗi, himo jaabindeɗi yo ɓeyduɗi jaabingol. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadisi selluɗo: man kana, kala on laatiɗo, yu'minu billah, himo gomɗini Allah, wal yawmil akhiri, himo gomɗini yalande sakkitinde, falyaqul, yo wowlu khayran, ko moƴƴi. so wolata ko moƴƴi, aw liyasmut, hara yo fanko. haalaji buyno wowlede fewdo ɗo julɗo wowlataɗi ko yurmede subhanahu wa ta'ala. Allah addanoy en o ɓiɗɗo ndi leydi, yiɗuɗo ndi leydi, yurmeteɗo ndi leydi, ittani ɓiɓɓe leydi ndin ɗe toñe wonnoɗe hoore ɓiɓɓe ndi leydi, e nder ndi leydi waɗandi barki. ko waɗɗi hande kala julɗo, ko waɗɗi hande kala ɓiɗɗo lagine, ko waɗɗi hande kala bani adama mo toñe musata, toñugol no satti, toñede no satti, ko waɗangol oɗo du'a toranomo Allah, yo Allah on tabintinmo, yo Allah tabintinmo e hoore laawol peewal ngol, ko tawata kon o fittani ɓiɓɓe lagine gonɗi, himo fittani gay ko kanko Allah waɗi sabu.
ta lando ko honno innete, ta lando ko honto fewri, ta lando ko honto iwri, ta lando ko leñol hongol o woni, ta lando ko diina honɗum o woni. Ko leƴƴi 17 ma ɓuri woni ko kafi leydi lagine. Hande si ko min marno feere mi ittanayno ɓiɓɓe lagine ɗe tooñe, si tawi ko an a ittanayno ɓiɓɓe lagine ɗe tooñe, kala marnoɗo feere mo Allah watta sabu ittano ɗe tooñe ɗe hoore ɓiɓɓe lagine. Allah waɗi oɗo sabu wata wowlu sina ko moƴƴi. Hina an innimo yo yahu hiɗa rentuno tooñe ɗen a suusari hay wowlugol. Hina an jonnimo programme makko on, o yarlike hoore makko, o yarlike wonki makko, o yarlike ɓeygure makko fof e kala ko o mari. O inni ɗum ɗo waltata iwa e hoore ɓiɓɓe lagine. Nafi makko kanko tun, kanko ka wonno ɗo mo wawno wuurugol e hoore jam, o wuura ɗon o nemino ha ñande Allah yettitimo no ɓutanimo ɗo ko heɓa kala ko faala. Laani ɗo no yiɗimo no yiɗanimo, fiyo aynumo ɗon o hiwa ɗon hata hay hunde hewtani. Kono o daari o ɗey waɗde gilngi ɓerde, ɗe toñe ɗo hatti mettimo satti e makko, tawata ko capable kadi wawol ittugol Allah waɗimo sabu. Ko waɗɗi en enen hande leƴƴi lagine fappu 17 ma haka haɗoy ko ɓantugol juuɗe mum wondude e ɓernde laaɓunde toranomo Allah. Na landagol ko honto iwri, ko leñol hongol o woni. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala nodduɗo e leƴƴi menen ko ɗum ɗo menen ko ɗum ɗo o maayay maydatal jahiliya, ko ɗum wiyete mayde majjiyanko, mayde hara tigi tigi on amara maƴƴere yawmal qiyama. Toro Allah wata bambu gonga, ka gonga on iwri wo, si tawi mo ɓurɗa yiɗude, mo ɓurɗa welde, o woopi hoore laawol ngol ta bambu mo ɓurɗa añude, si Allah hollimo gonga on ƴettu gonga on. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landino sahabaɓe maɓɓe ɓen mo beeyo wowli e ko honno yiiɗi e hoore o adna. Ɓe landi Seydina Umar o inni mo yiɗi piiji 3, wa qawlul haqqi walaw kana murra, owlugol gonga hay so tawi gonga o hara himo satti, hay so tawi mo haaɗi, wallahi hay so tawi hara himo lammi. Musidɓe julɓe tedduɓe, haka woni ɗo no woodi siɓɓe meɗen hara ka yaasi ɗon e walde. Liɓanaɓe cuuɗi gurdam maɓɓe fop hiɓe yangi fi suudu woturu, o lanɗo yilto liɓa ɗum hara haajaka. No woodi woɓɓe fayɓe mum har hino jangude l'école normal, tawata ɗum ɗon fop hande kadi yaltinanoma caabi wonti hande kadi ka liɓano ɗon wonti hande kadi saabere. Na hay hunde ko woni ko waɗa e muɗum. Fayɓe wonnoɓe jangude jande normal ko régili, hande ɗum fop wonti bandi. Wonnoɓe ɗaɓɓude ka heɓa ko deburi e ko ñammina ɓeygure muɗum, hande ɗum fof canti hande kadi. Nawnata heɓa ko ñawdora, alaka yahata wawa sorugol, alaka wayata ɗaɓɓoygol arsike mum, tambito mawɓe mum, tambito ɓeygure muɗum. Sabu ngu laamu toñowu ɗo. Si goɗɗo non ari ɗo, Allah waɗi oɗo sabu, o woni sabu o ittani en ɗum ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, ta goto lando ko honto oɗo iwri. Ko waɗɗi en, wallahi ko waɗɗi en ko waɗangol mo du'a, toranomo yo Allah on tabintimmo, hara Allah okkorarimo weldiɓɓe e wondiɓɓe e conseiller ɓe bomɓe, ko itatamo e hoore laawol ngol. En añirari o feƴƴuɗo ɗo ɓay ko e leñol goo o woni, ko honɗum ko ɓay o ɓurdindini, ko faalaɗen e lagine ko lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, yiɗuɓe ɓiɓɓe lagine, feppindinaɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fof waɗa ɓe hoore hunde wotere. Hara wuura e leydi ni sa bonna a hula, hatta sa bonni ko sariya on woni rewrude ɗum woni ko faalaɗen kawɗum o e nder région ji ɗin foppo e nder lagine. Komi toroto subhanahu wa ta'ala on puusu o ɗo ha o hewtoy ka o hewti ɗo, yo Allah on puusumo ɗo ha gonga e nunɗal tabita e hoore leydi ndi. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala wawayɗo wonde sabu ɓadomo wallamo wallitomo ha gonga e nunɗal tabita e hoore leydi ndi, yo Allah ɓannu on ɗon takko makko. Kala jogiiɗo toon pehe bonɗe ko bonnanta ɓiɓɓe lagine kon fof, lankidiraɓe kadi woɗɗindiraɓe adda heen e konnago hakkundeji maɓɓe, yo Allah naɓu on ɗon ko naɓuno Firawna e sifa muɗum. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko waɗi ɗo no hani wonande en dars. Neɗɗo fuu neɗɗo si a wawi waɗu doyi, si a wawi waɗu doyi, albaqa'u ko lillah, ko luttata kon fop ko laamu Allah ngo, ko Allah landotoɗo limanil mulkul yawm, ko hommo wodani laamu hande. Wallahi hande tigi tigi on laaminoɓe fop hande arayino jaasi. Laamagol ngol wona ella, kono laamagol ngol ha gayna tooña laamateri ndin, ɗum no harmi. Allah harmini tooñe, wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, joomi ma wona tooñowo jiyaɓe makko ɓen. Ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum,
ko ɗum Allah waɗata sey yetti won ɗum wartay sey yettimo en gomɗinimo hande kadi so letti en fof ɗum hay hunde nafatamo so en fof meɗen o okkimo aljanna ɗum hay hunde kadi wona ko lorratamo musidɓe julɓe tedduɓe mo wawi yo waɗu doyi ko luttata o ko laamu Allah ngu an kadi ka laamiɗa ɗon ka wonɗa ɗon président siko association siko chef quartier si tawi ko chef secteur si tawi ko an laami ka suudu ma ko an laama ka suudu kala ko ardiɗa ko a directeur ko a président andu pellet ko luttata o ko laamu Allah ko no oɗo follori ni an kadi a folloray ni ɓurɓe oɗo wonde dundaranke follinoke fir'auna halkanoma e bimbi hun gotum numrusi en halkanoma e bimbi hun gotum abu jahali en dartino halka e nder bimbi hun gotum oɗo kadi ko toñi ɗo kon ɗum ɗo ko ibra yo wonan en ibra tasakuye waaju wonande enen luttuɓen hande kadi musidɓe julɓe tedduɓe wowlen ko moƴƴi toroɗen Allah Allah añana o toraka oɗo ko lebbi 7 ni waɗi ila ɗe toñe ɗo ɗe ɓurti e hoore ɓiɓɓe lagine tawata a jokkay goɗɗo haa e berɗe hay ko maayiɗon ɗum ɗo yonarima jokkamo kadi haa e berɗe ɗum ɗo yonarima hande ɓeɓe o jokki haa e berɗe hande ko ɗon o feƴƴinira foppo seeditimo ko kanko ni Allah nde halkuno fir'auna maayo ngo ñaamuno ɓe wondunoɓen fop sina kanko Allah inni fir'auna falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya an ɗo ndiyan ɗan ñamatama min inna yo ndiyan ɗan bugomo ka penken sera fiya wonu mbande e tasakuye wonande kala ɓen artoyayɓe ɓawma kono mi sikki lamɓe ɓen fof wajitorare si wajinoke laamu ka kangu hattini e welugol ɗon ngu accitete ɓay pellet andu ko Allah waɗuma ɗon andu pellet ka Allah no wowma idde ɗo nde o faalawo eno o faalirawo e noni no o faalirawo kadi wallahi hara o landaki goɗɗo mi darnira yewtere anne nga khutba arano ɗo yande go lanɗo goto o laamino o yaltini noon laamateri makko ndin e armée makko on fof ɓeeno defilde yeeso makko himo jooɗi takko ɓeygu makko himo dimba hoore himo inna emba laamu no weli emba laamu no weli himo wowla ɗum ɓeygu makko no deƴƴi lew hay hunde wowlaani ɓay o wowli haa ɗuuɗi o tawi ɓeygu makko hay hunde wallitakimo e mum ko ɗum heɓugol debbo moƴƴo e galle ko nema adduniya mata wa khayru mataiha almar'atu saliha o sonnajo ɗo o jabakimo o inni miɗo indema laamu no weli ɗa deƴƴi o inni wallahi moodi a laamu no weli kono ko mayde ɓuri e welde e di laamu lanɗon o maƴiti taw o inni miɗa wolande ma fi laamu hiɗa wolande lam fi mayde o inni hi ko mayde nden ɓuri e welde sabuna laaminoɗo ɗo on si o mayano a laamotako andu an kadi pellete a mayay goɗɗo go kadi laamo subhanallah konngol ngol si oya mayano a laamotako andu an kadi a mayay goɗɗo go kadi laamo Allah landitoytoma fi ndi laamateri ma seydna umar bun al-khattab radiyallahu anhu thani khulafa'ur rashidin oɗo o jooɗotono o fesa ɓe landomo ko fiyon ɗum hatta o ɗano ñalorma wosi mi ɗanike ñalorma laamateri annin fappu yeɓoto mi wawata ɗanade ɓe mi laami ɓen hiɓe haton jini am min lanɗo ɓeyni amma jemma wosi mi laamike jemma kadi hara ɓe yeebi hoore am o inni wosi ngeloba feggike e nder Irak hakkunde noon madinatul munawwara e Irak ndare distance wonɗo hakkunde ko kilométre ji woni noon si ngiloba feggike ton o innaari si goɗɗo nawni ton o innaari si goɗɗo warama ton o innaari si goɗɗo maayi ton hara ko ngeloba feggi e nder leydi Irak kanko himo Madina ko kanko laami wo Allah landitoytola yawmal qiyama ko honɗum hanno mi moƴƴina laawol ngol hara mba ngeloba mba feggaki musidɓe julɓe tedduɓe ndaare hande laawi meɗen e nder lagine musidɓe julɓe tedduɓe ndaare hande len sécurité e nder ka leydi meɗen e nder lagine ndaare musidɓe julɓe tedduɓe hande labtaneji ka meɗen musidɓe julɓe tedduɓe ndaare hande ka meɗen lekkolji musidɓe julɓe tedduɓe ndaare ka leydi meɗen hande fewndi e nder lagine si goɗɗo non ari waɗi e nder ɗum ɗo fof e nder duuɓi 100 Allah elti goɗɗo jambaro e jambaroɓe makko ko Allah luli oɗo ko Allah immini oɗo na Allah tippinta kange ɗen ara ɗo ko ya wakkilo ɗon heɓa mbuɗin o wurti oɗo o newini ɗum ɗo du'a ko tornoɗen don ko yo Allah sansan en ko alda wo e hibbugol ƴiƴan no yawiri no newori
wallahi ko non Allah adirani en ɗo no yaawi newike kadi ko alda o hibbugol e jiijam woodi leyɗe gontonde lanɗo no nangue har ko feccere population fof warama ɗo haray si maayi ɗo haray ko hakkundeji maɓɓe ton e nder leyɗe ɗiɗi tawi gonga tabiti hande kadi zalika fadlullah wallahi ɗum ko ɓural Allah ni yu'tihi man yasha ndaare leyɗe meɗen nde fof takko meɗen ɗo ka changement ji wat ton fof ko duuɓi har hiɓe wartidirde si lanɗon wawa heƴugol e jungo ɗo bimbihu gotu woɓɓe ko ɗum findinira hara hay hoolaki taw o nangama o nangama hara a wawata hay hoolagol e nder bimbihu gotum fewdo ka tawayno yehi ha hewti nokkugo Firawna ñande o yaltayno ka palais présidentiel jokkugol Moussa ka maayo o sikkano so yehi o artata ko bimbihu gotum ko ashiyatan aw duhaha tawi gonga wawi tabitugol zalika fadlullah duhiɓe suddiɓe paykun e mawɗo mo be ko jogiti ko yo jogi to waɗen torunde Allah dumoɗen e muɗum yo Allah tabintin o ɓiɗɗo lagine yiɗo ɗo lagine o wonɗo saabu itti tooñe e hoore ɓiɓɓe lagine mi toriki Allah kala ka moƴƴere nde wonto yo Allah waɗu geɓal makko fiyo wawa wonde saabu ko lutti ko kadi hawa timmirgol aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم musidɓe julɓe tedduɓe yetti o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata jarri bornoɗo en enen ɓiɓɓe lagine ngu laamu bongu en yetti o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata addanɗo en o ɓiɗɗo gorko cuusuɗo jambaro ko ittani en ɗe tooñe mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah on tabintinmo musidɓe julɓe tedduɓe Allah inni la in shakartum la azidannakum mi wondi so yettila mi ɓeydanayi on yetten Allah subhanahu wa ta'ala juulen ɓeyden toragol Allah yo Allah tabintin gonga e nder leydi meɗen lagine wondude leyɗe julɓe ɓen fof hara jinda e nder leydi lagine hara sa bonna a hula ko du'a woni ko waɗɗi en na ño'ugol kaarijo ko ngol leñol ɗo ko ɓeeɗo iwi ko kamɓe kadi arti ko dolokunkun waylita terto ɗum onon ɓe waylita dolokunku hari ko honto wonno ɗon onon leƴƴi luttuɗi hande kay ko honto wonno ɗon ko hanuɗo waɗugol ko du'a torano o gorko suusuɗo si tawi ko doloku waylita hanno an kadi yaha waylitako ko konguɗi bonɗi non kabura kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba ɗum ko fenande non ko fenande non nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi kala yiɗo moɗon ko añira yo sansir jungo makko ngon a suusata fa in lam yastati fa bilisani sa wawata ya wowlu hay ɗum en suusata wowlugol si tawi ɗum ɗo fof marsari fa in lam yastati fa bi qalbi haray ko yañu ka ɓernde en fof ko ɗo wonno de wa zalika adaful iman kon ɗo ɓuuri lowude e gomɗinal fam oɗo noon ko jambaro ni e nder leƴƴi 18 ko dolokun waylita ko doloki waylita koko forma koko halda fop ko fenande ko oɗo woni ɓiɗɗo gorko on ko million ji jelu woni ton hara ko ɓorniɓe teni ko hombo suusi ko jelo woni ton ɓurɓe mo garade ko hombo suusi o ndaaraɗi ɗum ɗon ko ndaari ko tooñe ɗen ko tabiti on e hoore leydi nin e hoore ɓiɓɓe lagine ɗen yo Allah tabintinmo tabintina kala jogiiɗo sifa ɗiɗo اللهم لا تفرق هذا الجنب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متكبر مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين